Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Goma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze rero mu makuru agezweho, na makuru turi buze kwibanda cyane mu gihugu cya Kongo. Hari byinshi biri kuvugwa mu gihugu cya Kongo, birimo ko abarimo abagore n'abana abishwe n'ibisasu byatewe n'igisirikare kirwanira ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi mu ntara nyine ya Kivu ya ruguru. Nanone kandi abacanshuro bapfiriye mu mirwano ikaze yabereye mu nkengero za Kanyabayonga, naho nyine ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Rero turababwira n'ibindi byimbitse ku mpinduka zirimo kuba ku gisirikare cya FARDC mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Epfo. Rero tubafitiye n'andi menshi, ntimujye kure, mu kanya gato turaza tuyarambure. Ikaze nanone mu makuru agezweho, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Kongo, aho mu gihugu cya Kongo abarimo abagore n'abana bishwe n'ibisasu byatewe n'igisirikare kirwanira ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi mu ntara Kivu ya ruguru. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero biremereye kuri M23, maze nayo yirwanaho nk'uko abari muri ibyo bice babivuga. Uwitwa Jazz Muhindo uhagarariye ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike yatanze ubutumwa bwanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko amasasu yabasanze mu nzu yabo iri muri santere ya Burotwa, ayica umugore n'umwana. Ikindi kandi yavuze ko batazi uruhande rwaba rwarashe aya masasu. Mu gihe Baraka Rukirirwa, umuyobozi w'umujyi wa Burotwa, aho yavuze ko muri iyi santere hapfuye abasivile bagera kuri 7, ko kandi bishwe n'amasasu yaraswaga n'uruhande rw'ingabo zirwanira leta ya Kinshasa. Yasobanuye ko ayo masasu ko yangije bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage, harimo ishuri ryahise risenyuka ako kanya. Mu nkuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP, ivuga ko umutwe wa M23 wasatiriye cyane gufata umujyi wa Kanyabayonga uherereye mu birometero 100 uvuye mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Goma nyine. Atubutse ko santere ya Burotwa yegeranye cyane na Kanyabayonga, ikaba iherereye muri teritwari ya Rubero. Ikindi nuko iyi santere iri mu bice bikomeye byo muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Andi makuru nanone ari kuvugwa hariya mu gihugu cya Kongo nuko abacanshuro bapfiriye mu mirwano ikaze yabereye mu nkengero za Kanyabayonga nyine muri Kivu ya ruguru. Nabishwe mu mirwano ikomeje guhanganisha bikomeye abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, aho urwo rugamba rwabereye mu nkengero za santere ya Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu ya ruguru. Biravugwa ko muri iyi mirwano iri kubera hafi na santere ya Kanyabayonga, ko abacanshuro bagera kuri 2 bakomoka mu gihugu cya Romania, undi umwe mu ngabo z'umuryango w'abibumbye mu UNESCO ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa RDC, naho 5 bo mu ngabo za leta ya Kinshasa bamaze kugwa muri iyi mirwano, mu gihe abandi benshi bayikomerekeyemo abarimo nabo mu bacanshuro. Ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byemeje amakuru kandi bimenyesha ko biyakesha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Romania nyine. Hari mu kiganiro aho ibiro ntaramakuru by'abafaransa byagize biti: Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Romania yavuze ko abasirikare 2 b'iki gihugu ko baguye Kanyabayonga, kandi ko abandi 2 bakomeretse, naho undi umwe yakomerekanye n'abakomoka mu kindi gihugu. Aya makuru akomeza avuga ko imirwano yabaye kuri uyu wa gatatu, ko yabereye neza mu gace ka Burotwa, agace gakora ku butaka bwo muri teritwari ya Rubero. Imirwano yatewe ibisasu biremereye, aho byarimo biraswa n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa. Nk'uko byasobanuwe n'abaturi ibyo bice, bavuga ko abasivili 3 bahasize ubuzima nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abambari bayo barimo barasa ibisasu muri santere rwagati ya Burotwa. Indi mirwano ikomeye yari imibera ku gasozi kubatseho umunara wa Vodacom hafi ya Burotwa mu ntera birometero nka 3 uvuye mu majyaruguru y'umujyi wa Kanyabayonga. Rero hari ibindi biri kuvugwa ku mpinduka zirimo kuba ku gisirikare cya FARDC mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu wa kabiri, abasirikare bo muri Renjoma ya 2202 bageze mu Minembwe bavuye Baraka, aho baje gusimbura by'agateganyo brigade ya 12 iyo ikoherezwa kurwanya umutwe wa M23 uhanganye bikomeye n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Kinshasa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri bimwe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, hanini muri teritwari ya Karehe. Iyo regiment yoherejwe mu Minembwe mu misozi miremire y'Umurenge, mu gihe gitezwe ko ahubwo hazoherezwa brigade ya 22 ifite abasirikare bamaze kugera Uvira, aho birindiriye abandi bazaza bavuye Kitona
Botswana baciye muri Karemiye mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bazaba bamaze kugera bose aha muri Uvira, bivuga ko aribwo bazahita bazamuka imisozi miremire y'umurenge baciye ku ndondo ya Bijomba, nk'uko aya makuru tuyakesha bamwe mu basirikare ba FARDC. Byanasobanuwe kandi ko rejima ya 335 isanzwe ikorera Irulimba ko igiye kujyanwa mu Bijombo muri teritwari ya Uvira, mu gihe yari mu Bijombo ya 331 nayo izahita yoherezwa Irulimba. Amakuru kandi akomeza avuga ko abasirikare bo muri brigade ya 12 bamwe muri bo bazajyanwa hitwa Numbi muri teritwari ya Karehe, mu gihe ikicaro cyayo gikuru aricyo yita Majo kizashyirwa muri centre ya Minova muri teritwari ya Karehe, ibice bihana imbibi na teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tuvuye mu gihugu cya Kongo, reka tubabwire ko abayisilamu barenga 500 baguye mu rugendo rutagatifu Imaka. Kuwa kabiri tariki 18 Kamena, abadiplomate b'Abarabu batangaje ko abayisilamu bakorera urugendo rutagatifu rwa Hajj muri Arabia Saudite bagera kuri 550 bapfuye kubera ubushyuhe bwinshi. Urugendo ngarukamwaka rwabaye kuva kuwa gatanu kugeza ku cyumweru, rwongeye kuba muri uyu mwaka mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi muri kamwe mu turere dushyushye ku isi. Ubushyuhe bugera kuri °C 518 Imaka muri Arabia Saudite, hari naho habereye uru rugendo mu mujyi wera wa Islam. Kuwa kabiri abadiplomate babiri b'Abarabu babwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko nibura 323 b'Abanyamisiri baguye muri urwo rugendo, ahanini bazize ubushyuhe. Akomeza avuga ko imibare yose yaturutse mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu karere ka Ramu Waisem Kamaka. Abadiplomate bavuze ko imirambo 550 yajyanwe mu buruhukiro buherereye Al-Muwassem, bumwe mu buruhukiro bunini buherereye Imaka. Raporo yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko imibare y'Abanyamisiri bapfuye igera kuri 577. Imibare itandukanye yatangajwe n'ibihugu bitandukanye ntigaragaza umubare nyawo w'abantu baba barahitanywe n'ubwo bushyuhe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri mbere yavuze ko ibikorwa byo gushakisha Abanyamisiri baburiwe irengero mu gihe cya Hajj bigikomeje, mu gihe abayobozi bo muri Arabia Saudite bavuga ko hapfuye abantu benshi. Hajj ni imwe mu materaniro manini y'amadini ku isi, ni imwe mu nkingi 5 z'Ubuyisilamu n'Abayisilamu babishoboye. Hajj umuyisilamu wese yaharanira kuyikora nibura rimwe mu buzima bwe. Andi makuru, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yageze mu murwa mukuru wa Vietnam kuri uyu wa kane nyuma y'uko asoje urwo yakoreye muri Korea ya Ruguru. Uru rugendo rusobanurwa nk'ikigaragaza inkunga ya diplomasi Uburusiya bufite muri ako karere. Umubano wa Vietnam n'Uburusiya ni nta makemwa kuva mu myaka myinshi ishize, by'umwihariko mu mikoranire mu bya gisirikare, ubukungu ndetse na diplomasi kuva Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zashyirwaho. Kuwa gatatu bwari muri Korea, Putin yashimye ibihugu bikigendera ku mahame y'abakomunisiti, by'umwihariko ibyo muri Aziya, mu gushaka kubafasha kubongerera ubushobozi mu ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Putin yaherukaga gusura Vietnam mu mwaka wa 2017 ubwo yari yitabiriye inama y'ubufatanye mu bukungu bwa Aziya na Pasifika. Yavuze ko Uburusiya na Vietnam nabyo bisangiye byinshi. Kuri wa kane biteganyijwe ko Putin azajya guhura n'abayobozi ba Vietnam. Ubwo ari muri Korea ya Ruguru, Putin yemerewe na mugenzi we Kim Jong ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo akomeze arwane kandi azatsinde intambara arwanamo na Ukraine, yikaba ishyigikiwe n'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Amerika hamwe n'inshuti zayo z'Abanyaburayi ntabwo bishimira uruzinduko nyuma y'uko bari basanzwe bafite amakuru y'uko Korea ya Ruguru iha Uburusiya intwaro, ariko birashoboka ko ubwoba buri bwiyongere nyuma y'isinywa ryari amasezerano. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mutazajya mucikwa amakuru nawe.